비에 상마 사기니 소마요닌 미니 박아 목송아니랑 동아침 Tura town ko dengtangat na gen Tura town ko ancing develop ka na gen Tura town ancing Garo Hills ki headquarter ka Meghalaya state to kanigpa level o bagadang o city ba town niya kano de Tura town no kaya ne ba ancing Tura town ko ancing nangagata ba expectation kata ancing Tura town ko develop ka na matcha dengtang ubosrang niya se ne ba jebong po no ko pa ni kasachi Talo dengtang manca South Turani MLA-an Meghalaya ni Chief Minister na chol ko man ha. Kani naman talo ye chol ko ra ang ni nadpet Tura town ko kragata develop ka na ro dengtangat na nga chotol ka. Yani gise po nga 100% dengtangat na ba gamak ko na matahaba chini kamrang blongin ga suhane akan jayga. Baka kamrang dong kuinga. Ande ba? Sinsen anting dalo Tura Town-ni development ba develop agane ba dakangaha anting dalo ka sinsen naman inga. Anting smart town ro jamena. Tura Town-os kawade main ramasan main road san namayatsun. Ande ba gtamlang chin apjokon gtamlang ramarangan ubosang 동대섬 송화담마 부산아야지. Unika man ang smart town rama ko ba road ko ang abatsingatso. Out of 55 crores ko, antini new development bank ni true, NDB ni true, singa tanggapesarang ko organize ka emang externally aided project ni true singa tanggapesarang ko rapa. Kabrang ba kragatan dalo matsuting jok, aro ba mandirangan singnapchay nga, singira ba de apat ko na, singira ba de ukusay nga ne agan ba baka, di ba nga iko ba nga talat na skinga ya NDB ni smart town project de, will see tamni project. Uni auto de 2025 o matsutanisa. Dadi ya kam ko tsinga July mijao July ba June amo sa tsinga work order ko ta ha. Uni gaman ya de 3 years di contract ko ani gaman so may de langay gen. Ande ba contractor tha raken kam ka inga aro 50 to 60% kam lang ko de biya already matchot ma na ha. Aro angni chanchigata biya ya 2023 ni gisepo. That means one and a half year advance so biya kam lang ko biya matchot de okay. Magkapan ay ko matalat na skinga may na baka mandirang ko masistretinga talo yan new development bank niya kanon externally aided project niya kanon mandirang de ay abay tal loan na ko ra nga yung government na ni akan plinga uning man ay ko matalat na skinga jirangan ko masija externally aided project na government of India ni tang mansa northeast rang naro tang napansin state rang na bank ko ni ko international bank rangoni ko tangkarang ko rabani ya scheme ba program ko ka government of India loan ko rainga diba jesolo government loan ko rainga state rang nande bisung 80% grant ko rainga uni today ya de state nande loan okcha so state central government loan ko rainga diba state rang na grant ko rainga 80% 20% ko Meghalaya state government otamanginga uni today ya program ba ya smart town road de 55 crores ni Unyoto de 55 crores uni 10 crores by 11 crores ko Meghalaya government otnega out of rest 44 crores ko de NDB bank uni ko chga as a grant central government ni truch na matpenga yan externally aided project wa aru externally aided project ni true riangpa bulsibri athani gisepo ya NPP led MDA government 12,000 crores ko chga alo Meghalaya ska cho aru 12,000 crores chinga ba development ni kamrang ko program ko dalo chka smart town project ni mana adi agana skinga dalo smart town ni project da concept ke sawa mandra iko ba si chutiga maya smart town ni project da smart town ni project ni tangkara bao ingka parang baduma smart town is a concept you have to understand ya concept to ching Tura town ko mai de ching smart ko matna mat gen ba ching mai de ko efficient ko matna mat gen ya concept to ching dengtang yani background wa so for example water supply agree ching town mamung salaba smart ko na matchama road rama main road nambo ba ching githumlang rama namjaude smart town okjawa ching town no namgapa facility rang tongjaude street light rang tongjaude ching town no namgapa ni kalchakram biap tongjaude stadium tongjaude
But tentang facility rang dongjau de smart dongjau ba. Oni gaban smart is a concept, smart town. Di ba ya smart town concept to tentang background ko at chanchi meng yarang na may dikit tangkap pecha ko finalize kagen ba mobilize kagen yarang ko chanchi ni government kam. That is why Ramani project na smart town road na project na indi buni ko changa ta para bacho. Actually PS Sangma stadium na minority affairs department ni ko changa central ni ko 125 crores ni grant ko changa ba. Tura ni street light project ang na 15 crores ko changa chini state ni budget ni ko changa bacho. Actually Tura ni town ni beautification na 15 finance commission ni ko changa 12 crores but 13 crores ni tangga pesera ko changa sanction kacho. So every component has got a financial impact. Or your financial impact ko changa as a state government mobilize ka aha. Or your gama ko mat go pe yan at chini smart town ni concept ba. Our main last day land settlement. So land settlement ni gama nangay ko na main direct ama mamung problem dong sa ko akan na. Chini abat chingoni in fact. Changa ya Tura town aro Meghalaya state to maximum chini tentang town area rago. Baka bi aprongo dakpa the land settlement issue land settlement issue baka bi aprongo. William Nagaro ba Tura ba aro tentang bi aprongo. 우리가 만 지금 아바 친구니 chini concept na main clear as a party mo aro chini policy. That chingade ya dakpa area rango jion dalo tentang land ni tentang complication rang dongachum land settlement issue dongachum. Yarang ko de chinga Mande rang ko rekale gale de chinga mamung salobai ko sofa na matcha. Uniga man ya ko de namgpa amicable negotiation aro settlement to kam kana namge. Ane chingni chanchani aba chingni ba. Aro yani basis on na simang wiya chinga William Nagaro 2003 oni gal chpedon gpa case ko chinga revive ka imeng local MLA ni true al chigatam aro warema tumo almost 1000 plus nga nga exact number kwaling jo I think 2000 akon chinga nokdang rang na chinga land rang ko gma ko lekharang ko thari emang gmak negotiate ka emang survey ka emang gmak lekharang ko gmak ko thari emang chinga da alo patarang ko chinga shwaljo 와 얘노 윌리엄 나가로데 매나 비숑니 페이퍼워크랑 맞췄다 하쯤 비숑니와 서베랑 맞췄다 하쯤 로컬리티니 만드랑 박사 negotiation committee rate committee 와라간 금박고 디스커스 가나 비숑와 페이퍼워크랑 맞췄다니 그만 칼리 라스트 층가 레이트랑 리바이스 같아야 매나 레이트랑 블롱을 하이순 per month 6,000 마 7,000 코 감나 티카 디시와 소마요 틱사치가 고 아바 리뷰 같다이만 public baksa discuss ka it's ngako central ka job tao de baita ba I think 400 rupees bata bo ngakon per 10,000 ma 15,000 square feet to 400 rupees bata bo ngya per month wani gaman iya dapat ni dalo muksongan yo chinga dalo William Nagaro ba chinga central ka job iya na ba chinga district council ni chini NPP led government nga no ba nga mandana ko kami mang chini CEM ko kami mang talo ya reserve gutni lekharang ko betga thariut na aro uni ko sakba anga au Tura town-ni bakhi chini je gutum rango dakpa problem dunga land settlement ni yarang ko talo detailo drone survey ka emang map rang ko thari emang locality baksa na me agan gerke discuss ka emang mai dakpa namgpa amicable solution sukna man gen yarang ko khamrang ko dakna instruction on municipal CEO na ba, DC na ba, revenue department na ba, kabag na nga instruction ako na. Unegaman yani process abat chingjo. Diba? Isma sa kanchun uya yaden namin complicated issue pa. Nagi raksani ko dike salsani salgrini gisepo ba ansani gisepo ko bag asong mo solve ka na matgen ani acha. Namme lekharang ko document ko thari na. So unegaman idek uncha time consuming process diba. Unegaman yarang na simon tisa saksak na nangin and tar uta bulsirna simang sakskaha da o geja sumeni gisepo yarang ko betsinga taknaman gen de ba ya ko akana ni gisepo anga mungsa mangni ko anga tisa as a government anga ko share kana skinga banu ba de ba de ba case rang de haida government ba public ni namgni na say for example water tank say for example school nok na ba say for example substation na
ba example na ni health center ang na heda bano ban dakpa issue ang donga ode iya dakpa issue ang ode locality ni mandarang bag ti sade masisak na kin yade darang ni personal benefit na uja ba government ni benefit na ba uja di ba locality ni public ni benefit na bano ba may ba adjustment na ko dakna nang ode dakpabo niya nga na ismang ko ba nga sumini pa ko ang mulas kingari ko de public pa masisak na nangkin Mande ba biya prang ode nga rong katsirong chiba nga rong katsirong ba nga ulposo ang bisu na kana hanibo ismang na sinananggen dalo civil hospital ya biya puts ba ya biya pon dalo civil hospital ko expand ka na aro 100 bedded 200 hospital ang ko tap na aro medical college ko na yano biya prang ko singa nangatsin di ba suguma ko de na ismang di biya pa matapjawa ismang ko ko de evict ka na nakuno obviously ko taknas siya ine man singa medical college ko eda kapun biya siya na ba donga di ba 안번노데 투라니 타운니 남근이 나면에 투라 타운데 expand against civil hospital ko de 얘기니 얘기탄 비아브럭 나 맞자와 왜냐면 at least 투라 civil hospital ko 투라 타운니 만들랑니 남근이나 막기자 바로바 기초 비아프 나가고 데 야는 거 시는 맞사 뭐 example 나 내가 아무 근데 뭐 야는 거봐 discuss ka isan 진답게 내가 봐 스카탕 내게 DC니 order 봐 사니바 revenue department order 방식이 낙자와 public 박사 consultation public paksa agan kaki aro nam gepa understanding ut sega kaki uni gaman ya kam na ko kana somen ba uni gaman anga handaki agana gino yarang ko plak ko matsote utna chini muksongani tunga yarang ko na me settle kay utna ni chini muksongani tunga ya ko debat singa bekkan matgen ene ukja na me ka sne chanchie na me lekharang ko document rang ko thariye survey ka em aro mongsong batte public interaction kae public ni confidence kurae chigai kamna ko kanaski oni gaman takin ande bahida elections kangde matchawa ede election sa mona song again mena process sa yede aida last term mat na ba dong atsum de ba covid ya se chinga ba problem ko charunga ha de ba jebong bo o 강치 좋을 것 같아야 오데 야랑 거 바치가 남매 스네 our public ni gumag consultation ko ka public support ko ra it's kaya ko takin ani so many kasi ko ba ang ano siya sa kansarin na sa kanchi ko niyang ng big pa program progress ka ni nam tele ang yakran ni kunon to na kusyo nga yari bang pa ba ya yabelsi asa gani ko ng tambelsi na sa kanchi nan nam gpa kusyo china ang diskani arobiani lakon tele